الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Hadith pinggunan na kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wanto no ni buntala kapag babetado manusia ko kapapagintaw niya sang kaya dunia na gusto kipapantag niya ko kapatay na gusto kala nanga naguplano niyan sang kaya dunia. Miya katita yang ko Abdullah radhiyallahu anhu atigin manuto. Khattan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'a. Tumiyulad atigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa patrogo. Oriano kaya tulad yan sa patrogo. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Na tumiyulad atigin sa tulad si isa look piyakaliyon niya saya. Oriyan yan. وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Oriyan yan na tumiyulad saya sa mga ito aguris saya sa tampar saya. Tumiyulad saya sa mga ito aguris kinan. Oriyan yan. قال نبي رؤيان هذا الإنسان جئتين سمانوسيا جئسالوق جئسمانوسيا جئسالوق سبحان الله وهذا أجله محيط به نجئتين جي أبكيليتان وباتروغو أبيرو نجينا نتيجين suka patay niyan gina suka patay da pa lagu yanon o pamakasumong saya nakuman niya suka patay o sumong saya nakuman niya suka patay o sumong saya nakuman niya suka patay api ang design sa mga nakuman niya suka patay dad no kita wa hadhihi al-khutatu as-sigharu al-a'rad nagip man ang mga ito guris inibtad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagis sa mga pangalang apakaalangon kapag kaya maaksidente kapag kaya makaras api ang tulad ng mga pangalang apakaalangon subhanallah o pamakadyo na ako nakagip man madoon na yagi nga isa saya nagip man isa saya gisu mga tapong wallah kapag masakit kapag madisgrasya kapag gisu lang ng tapong wallah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan. Wa hadha alladhi huwa khariju amaluhu nagiatigin na makaliliw saya. Makaliliw saya na ginanatigin so mga nangayan ginan sa mga plano niyan ginan sa mga pangarap yan. Subhanallah. Gin ka makaliliw saya. Allahu Akbar. Antunay isibut ndano saya. Antunay isibut ndano saya nga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ay isibut ndano saya mga loksan mga pagariakan na sumano siya na kumas kanyan akapatay kakatiya so kapatay yang kaya patrugo saya ay nao na diskanyan kisampay sangkai pangarapian mga plano niyan. Kung makapatay sumanusia na madagalpan akapapantagan plano niyan, madagalpan akapapantagan masisingan niyan, madagalpan mapuplano niyan. Ilan tanong mano pa managyang uto 70 ragu ni idid ataw imanto 70 80 na ilan tanong ka isang tanong anto na mga plano nga upa makakuha na anto na ikabaya ka anto na masisingan nina ka tagito na 70 mo to'y idid 70 edad nila nga kaya masisinganin yan na makambalay sa mala makakuha sa truck makalaipirak makalabas sa mala na upang mga pagilitan na so edad yan na miya karaniranin ko kapatay subhanallah nabapirap-pirap man upang may kangudaan betata 20 edad na kangudaan na ila nga kami kadagdag lisinganin okay nabad miya disgrasya bad miya tay nadapan mi sampay sa yung utamiya kadakal plano niyan subhanallah ginani sa bapa sumanusian ay paliwaton na yung utwa lalayon ka kita tago sa Ginoo swalungan ka mahurik na balangon dunia ibabansak ka sa pamikiran ka sang kana na puso ka kadi nga katawan na kumao kapatay nakasalatan ra kaagian kana na madaglasinganin kana ay pinakamapikasinganin na sukasinganin sa alungan amori wa qul qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.